Tumakder tayo. Itangad ko dagiti matak kadagiti bantay sa dino ti pagapuan ti tulong ang maipaay kanyak. Saan na nga ipalubos nga maitibkul ka kanayon asiririing ti mangsalaknib ken ka. Aywanan na ka ti Apo, salakniban na ka at dati sibay mo. Ilisin na kanto ti Apo iti amin na peggad, aywanan na kanto tapno awan pakaan anwam. Agkararag tayo, amami anay langitan nga namarswa iti langit ken daga, ituloy mi ti ingkam panagdayaw ken panangingato ti nasantuan anagan mo o Diyos Ama. Agyaman kami o Ama ti parabor ti baro a biag ken napintas sa lungat. Agyaman kami met ti kinaimbag mo kada kami tadi na kam binaybayan iti napalabas nga aldaw. Pakawanin na kami ti tunggal maysa tinaramid mi ti napalabas. Dawaten mi o Apo ti presensyam ti tunggal maysa kada kami. Sa may kuma o Apo Diyos, bendisyonan na kami, amin. Nang nangruna ti anak mo nga usarem nga rawagawag ti nasantuan asasaom. Dagitoy ti kararag ko nga agdaan panagyaman itinagan ti apumi ni Jesucristo as our Lord and Savior. Amen. Good.
Magtugaw tayo. Good morning! Wow! Naimbag ngagsapa kada taming kakabsat. Dahito'y ti aldaw nga narami ti Apo, agragsak tayo ka nagdayaw tayo. This is a day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Friends, today we are now in the second Sunday in Lent. Dahito'y iti may kadwa Domingo iti panawan ti Kwaresma. Sana may kadwa Domingo ti Kwaresma. Iti Kwaresma in Lent. Kuno iti panawan ti Kwaresma. Ket ti daytoy Domingo rambakan tayo ti dakkel nga ayat ti Dios. This Sunday, we celebrate the great love of God. And, of course, we celebrate newness in Christ. Because our text, later on, we'll be reading the Gospel according to St. John, patungkol ito sa pagmamahal ng Diyos, at syempre, patungkol sa pagiging bagong nilalang. Now, may mga ilang paalala lang po sa atin. We have some few announcements and reminders. Una-una po, iti daytoy a Domingo, iti daytoy a bulan dagiti babae, Women's Month, and actually, March 8 is the International Women's Day. Gapuna, iraman tayo, ti karkararag tayo, dagiti amin a babae. Manipud, maladaga, aginggay iti katataengan. Let us always include in our prayers all the women, from the youngest to the eldest. Mula sa sanggol hanggang sa ayoko namang sabihin pinakamatanda. May edad. Kaya lang, ora na noon tayo talaga mga tika pananalatak kabakitan. Kataengan. So, we celebrate a Women's Month. Gapuna itay dawn prayer tayo. Sa ating dawn prayer kanina, sinimulan natin yung message on the women. Ang ganda po nung ginamit ni Pastor Sunny na text kanina. Yung dalawang midwives sa Book of Exodus, chapter 1, na sobrang dahil sa takot nila sa Diyos, hindi nila sinunod yung utos ng Faraon, hari ng Egypt, na patayin lahat ng mga batang sanggol na lalaki na anak ng mga Hudyo. Instead, sabi nila, mahal na hari, bago pa kami dumating sa bahay ng mga Hudyo, nanganak na sila. Di na namin silang pwedeng sabihin na patay yung pinanganak nila. Kahit na, ang totoo, sila naman talagang nagpaanak sa mga yon. So, they, instead of killing the children, they let the children live. All because they feared Yahweh. At dahil doon, yun nga, merong Moses. Hindi napasama sa mga napatay si Moses. So, we celebrated the bravery of the women, the two midwives in the Old Testament. And then, sa sunod pang mga linggo, during dawn prayer, we'll be hearing messages about the women. And of course, next Sunday, that will be our Women's Sunday here in church. Araw na o linggo ng mga kababaihan dito sa simbahan natin. So, we'll be having a woman preacher next Sunday. Dahil Women's Sunday sa linggo, babae ang magsasermon sa atin. Sino kaya yon?
Surprise. Sino kaya? Yung ibang alam na pero huwag nyo namang spill. March 11, friends, sa Sabado, ay ang Jump Kids. I believe may mga bata tayo dito na kasama yata sa Jump Kids. Ito po'y gagawin sa Valenzuela UMC. Sa Sabado na po ito. At mamaya may practice sila. Yung mga napiling mga sasama, may practice po kayo para sa inyong presentation doon sa Valenzuela. And then, on March 18, magkakaroon po ng medical mission sa Magallanes. Hindi po Magallanes, Manila. Magallanes, Cavite. Ito po yung pinakahuling bayan ng Cavite. So, mayroon po tayong mission church doon or mission outreach doon. Magkakaroon ng medical mission sa mga kapatid natin doon sa Magallanes. This will be on March 18. And on March 26, ito po yung ating annual Everybody's Birthday. Mayroon po, I believe, mayroon tayong poster dito sa ating annual Everybody's Birthday. Wala pa. So, now, in relation to this, we'll be having our special offering, Everybody's Birthday Offering. Ngayon, ano pong gagawin natin? Bakit ito ginagawa? Once in a year, as a church, together, we celebrate our birthday. We thank God. Nagpapasalamat tayo sa Diyos pagkat tayo'y isinilang. Tunggal tawen, may sa iglesia, agigidan tayo nga agdiyaman ka na po Diyos, gapoy ti panangipaay na tibiyag kada tayo. Ken agtultuloy ang panangipaay na tibiyag kada tayo. We celebrate the life that God has given us and the life that God continues to give us. And so we give thanks, agyaman tayo ti Diyos, and we give thanks by giving our Everybody's Birthday Offering. Thanksgiving offering. This will be on March 26. Meron din pong announcement mula sa ating outreach, especially the loading ministry. Panoorin po natin to. Monthly ay pinapakain natin. May service sila dito sa church. And then, may libre po silang pagkain. Yan na yun sa panguna ng ating kapatid na Vivian. Ayan. Every month po, mula nung nag-resume po ang ating pagpapakayod sa kanila, monthly pa lang po. At unti-unti, hopefully, maibalik natin yung every week, every Tuesday, ay nandito sila. At nang sa ganun ay maibahagi natin ang mabuting balita ng kaligtasan sa kanila hanggang sa mapakain na rin natin sila weekly. Bago po yung pandemic ay weekly silang nandito. Kaya't marami po ang mga nakakakilala sa atin ng mga nandyan sa kalsada. Hanggang Lawton. Marami pong nakakakilala sa NACS at sa mga manggagawa at mga tao ng NACS. Kaya't sabi nga ni na Teacher Irene, kapag pumupunta sila sa Lawton, o di kayo dito sa Divisoria, feeling nila safe na safe sila. Kasi
yung mga nandyan, mga kabagang natin. Sila yung mga weekly no na narito, dumadalo ng service every Tuesday at pinapakain natin. Tayo nagpapasalamat sa mga sponsors at volunteers. Nagyaman tayo kadagiti sponsors kan volunteers sa'yo para tinay ito'y loading ministry. Kastamot nga, ituloy tayo kadimit. Ti ngay kararag nga, in between this loading ministry na monthly, pansamantalang monthly, sana may tuloy din natin yung ating Meals on Wheels. Ano tong Meals on Wheels? Ito yung dala-dala natin sa sasakyan yung mga pagkain na nakapack na, tapos ibibigay natin sa kanila rin na nandyan sa mga kalsada. Ilan ang naibigay natin nung last year ate? 250 food packs ang naibigay natin nung ginawa natin yung Meals on Wheels sa panguna ng Ilocano Fellowship. Grabe. Tuwang-tuwa yung mga inaabutan natin ng pagkain. Per may ragsak dagiti kakabsat nga inyabutan tayo inikan tayo ti amakan. Uray iti babasik ng bing. Per may ragsak da. Idi da kami dito yan. Ito'y asi dagito'y De Los Reyes Hospital. Nako. Adali ito bing nga data. Idi bimaba kami kat inaiban medyo may sa nakita da makan. Pinayapayan na dagiti kakadwana. Han na nga binukudan no dagiti in pakamuna kayo ti kakadwana bing adda makan ditoy. That child shared the good news. Sapay takasday tayo amin. Ngano da maawa tayo ng bagadamag kat ibingay tayo. Ibingay tayo. Sumaron no? Kakabsat, inton April 7, iso da ito iti joint o district Good Friday service. Kaslam amok da itadadtaa. Jesus Keep Me Near the Cross, 2023 Good Friday service. Joint service da ito iti distrito. April 7, manipod alas 12 iti tingatal daw. AJ 7th floor conference hall, Science and Technology Building ti Philippine Christian University. AJ TAF. Amamuyo ka di dahi tadata nga speaker. Kasla niya, kasla. Yung nagubing mo dita, apaya nga naglakay mo ti aktual. Puro mo uban ti aktual eh. So, iraman tayo ka diti kararag tayo dahi, kan suportaran tayo ka di dahi toy. Joint 7 Last Word Service, JPCU. At dadagiti bisita tayo, dadagiti sangaili tayo. At kakabsat tayo manipod Isabela. Kabsat nga Len, kanti si bubo ka lang pamilya na, grama ni tatang, nag-birthday dito'y, ay dyan tagaytay, tinag-birthday na. Tumagdar kayo man. Ayan. Ni, dangan hangati mother ni Len. Welcome to sa Nax United Methodist Church. Sa nga nakamay natin ofel, apay, masakit pa'y. Ba't madi pa yung pagbagina? Kakabsat, amuglan, gito yung kakabsat, iti online ministries tayo. Ate Marlene, mayroon pa ba tayong mga bisita? Ito na lang. I-welcome tayo madakabsat nga Bong Kanjoy Reyes. Dati da nga early birds. Ngam nagapuda dyan, New Jersey itata. Manipuda iti Cagayan. Welcome back po.
Naragsak dagiti kakadwayo nga early bird sa makakita kada kayo. Sulang taawan dagiti daduma. Iraman tayo matikararag tayo kakabsat dagiti daduma uno nga miyembro iti Ilocano Fellowship. Babaan ti panangidaulo ti pastoryo ken ni Ate Neri, ni Ate Ansel, ni Ate Marlene, ni Ethel, ni Joanne, ni Teacher Leia, ni Ate Genesis. Sino pa'y? Iraman na kami ti kararagyo kakabsat tayo tun malpas, hopefully malpas si Sunday School tayo. Agsagana kami, agrobot kami mapanidya abra. Anya tubraan tayo dya abra. Malagip yun tayo tinulungan tayo nga aday dya abra, idi naging ginada. Nang tayo titulong kadakwada, nag-trending dahil dya itulong tayo ta. Da tayo lang nga Ilocano Fellowship iti NACS, tinangted iti tulong nga fresh nga ikan. Nagiti na dumakano nga tulong ket delata, ada ikan ngam nakalata. Ngam nagiti pay nagapoy tinaks iti nang tediti fresh nga ikan para kadakwada nga si daenda. Kunak dandanil agangaw. Imbag ta nakadanon da nakalangoy da ngay may dita. Nang tatay pa iti danumda, nasurok nga duwag gasot nga galon, dagitay nga da faucet na galon, ti inted tayo nga adanom kadakwada sa jay. Katinton madamdama, mapan kami, agbiyahe kami, tapno pansarongkaran ida, ken adadjayan kakabsat, dagitay nasurok 40 karton ti school supplies, notebooks, nasulong 40 nga karton dayjay, ada ball pens, colored pencils, envelopes, ada pay t-shirts, ken bags, pati sapatos, nagitubing. Ken ada pay ag-agas nga naipanijayan. So, mapantay dya pidigan abra, mapantay mo dya pantok sangkintin abra, nga iso tayo ti kapilya ti Metodista, ken pasyaran mi maten, bisita iglesia, iti Lungog UMC, Kamaraw UMC, Narvacan, kan Pantok Narvacan UMC. Hopefully, mapasyar pa iti Vegan UMC, ngayon ni Pastor Mercy, nga kamamu tayo launay. Mercy Carlet. So, iraman na kami kaditi karkararagyo kakabsat. May we have a safe travel and a successful mission trip. Sang kami nga pa nagpasyar laeng, agpakan kami pay, kadito bing, jeskulaan. Agiwaras di notebooks, mangtad di notebooks, school supplies, ken agpakan kadito bing, jeskulaan. Amin da ito pasat iti ministries tayo, kas Ilocano Fellowship iti NACS, UMC, ken iti outreach ministry iti NACS. Maudi, kamlaawan tayo man, nagitag kasangay, ti dahito alawas. Happy birthday! Siya sino, nagitag kasangay, ti dahito alawas. Muna natin listahan tayo, ti council chair tayo, ni Kabsato Vito Sermonia Jr., ni Melinda Ranyola, Mel Manera, Florinda Cubero, Herbert Lagman, Sinama Respicio, mabaling ang pagawidan nyo pala. Denimar Velasco, Lance Daniel Cervantes. Dagito'y kasangay ti dahito lawas. At nakadipay na duma. Do we have any other birthday celebrants in this worship service right now? Meron po ba? Siyempre ni Tatang Idi Kalman.
Oh, March 8. Mabaling ka din umay kayo dito sa ngwanan tang, tamay kararagan da kayo. Kadwain yun, no kwa? Agyaman tayo, naka-recover, manipot ti stroke na. Nagpardas ti recovery na, kakabsat. Agtakder kay latan nang. Agtakder kay latan. May kamano itong katawinan? 71? Actually, iti pa naka-stroke na, kat halos hana may garaw ti kagudwa ti bagina ngam tatakit ngam babati karkararag tayo kat nagdaras iti recovery na. Itata nakaumay dapay dito'y naks. Agyaman tayo. Itata, dawatan karon nga yun na tayo digiti imatayo agturong kankwana kat ikararagan tayo. Iti dahitoy nga agsapa o Dios, agkamang kamikan ka ita. Kat iti ikakamang mikan ka, pagyamanan da ka, gapu ti baruatawan, kan biyag, dagiti suamin, nga kasangay, ti dahitoy alawas. May sa kadakwada ti council chair ti iglesia ni Kuya Jun. At naman isuna ti sa balya lugar, dawat gapu iti may sa patagamisyon, kaduam kadisuna, salwada misuna, aywana misuna, pagbali naman na baligi, nagiti biyahe na. Kastamat ti aramida mo apo kay giti amin ngagkasangay. Isuda pa sa ti iglesia. Kadigiti pa sa ti familia mi. Uray dagiti aday ti online worship itata. Para buramida. At tuyo apo dahito may sa nga ama. Nadanon natin may kapitupulok at may sa panagkasangay na. Lord, sakbay iti panagkasangay na kat dimalan iti may sa trahedya iti salunat. Ngam gapu iti panamati na ken ka, iti panamati iti pamilya na ken iti karkararag dagiti kakabsat. At to'y nakarecover ket nakaduhami iti panagdaydayaw ita. Manipo di Isabela, sinadya dati may makipagdaydayaw kada kami dito'y naks. Dawatag nga rod kan ka uapo. Ituloy mo kundi nga agasan da ito yung ama. Para buram tad adupay at tawtawen. Kastamat ti sibubukala pamilya na. Sapay tati kaadana, kan kaadati pamilya na dito iglesia tinaks. Mariknada ti dakkala presensyam, panakaagas, kan mariknada. Nga isuda kat saan nga sabsabali, no di kat miyembro da ti pamilya itinaks United Methodist Church. Maminsan pa'y para buram isuna kanti pamilyada. Agyaman kami tagtultuloy panangagas mo kankwana. Iti nga rodnagan mo Kristo, ideklarar mi, ti aglapda po sana na parabor, kay iti amin nagkasangay, agrama na iti mga ngayt anibersaryo ti kalaysada. Amen. Amen. Kantaan tayo man isuda ti birthday song. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. God bless you always. God bless you always. God bless you always. God bless you, God bless you. God bless you always. Happy birthday and God bless you. Ken, maminsan pa'y Kuya Bong ken Ate Joy, welcome back po. It's nice to see you here in Nax. Ken, maawis kayo aming kakamsat, nga kalpasan ti panagdaydayo tayo, at Sunday School tayo, AJ Holy Club. Napintas nga, ituloy tayo ti fellowship tayo sa Jai. Dengan tayo nga rin itatati pa nakaibasa ti nasantuan akasuratan. Tinasantuan nga surat kat masarakan ti libro ni Roma
chapter 4, verse 1 to 5, 13 to 17. Anya nga rod ti makuna tayo ken ni Abraham nga ama tayo. Anya ti padas na. No napalinteg ni Abraham iti sangwanan ti Dios gapu kadagiti inaramid na adda kuma pagtangsit na. Ngem saan nga makapagtangsit iti sangwanan iti Dios. Kuna tinasantuan a surat, namati ni Abraham iti Dios ken gapu iti pammati na. Inawat ti Dios akas nalinteg. Ti agtrabaho matandanan, saan a maibilang asagot ti tandan na, no diket tineged na. Ti tao nga agtalek iti pammati na, asaan nga iti aramid na, ngem mamati iti Dios, amangibilang iti nakabasol nga awam basol na. Bigbigen ti Dios ti pammati, dayta a tao tapno maibilang analinteg. Ingkari ti Dios ken ni Abraham ken kadagiti kapututan na at tagikwaen danto ti lubong. Inaramid na daytoy saan agapo ta nagtulnog ni Abraham iti linteg. No diket gapu tinamati ket inawat ti Dios akas nalinteg. Tano maited ti ingkari ti Dios kadagiti agtulnog iti linteg, awanen ti serserbi ti pammati ti tao ket awan metten ti pagmamaayan ti kari ti Dios. Tatilinteg patauden na ti pungtot ti Dios. Ngem no awan linteg awan met panagsalungasing. Ni ibatay nga rut ti kari iti pammati tapno mapatagtalgedan ti kari akas sagot ti Dios. Kadagiti amin a kapututan ni Abraham. Saan laeng nga agpaay daytoy akari kadagiti agtulnog iti linteg. No dipay ket kadagiti mamati akas iti panamati ni Abraham. Tani Abraham tinaespirituan nga ama tayo. Amin. Kas kuna tinasantuan na surat, pinagbalin ka nga ama ti amin a nasyon. Iti kasta na imbag ti kari iti imateng ti Dios a pinati ni Abraham. Ti Dios a mamagungar kadagiti natay ken mangparswa kadagiti bambanag nga awan babaen iti panagsauna. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Dios. Ebanghelyo según ken San Juan. Madayaw ka o Apo Jesus. At na idi Fariseo ng agnagan iti Nicodemo, maysa pangulo dagiti Hudyo. Iti maysa rabii na pani Nicodemo ken Jesus. Rabbi, kinunana, amom ya maysa ka maestro ng baon ti Dios. Awan ti makaramid ka ito milagro ngar armidem, malaksid no daken kuana ti Dios. Ibagak ken katipudno, kinunana Jesus. Awan ti makakita iti pagarian ti Dios malaksid nung mayanak manen. Kasano mayanak manen ti tao ang nataenganen? Sinaludsod ni Nicodemo. Mabali na aya iti sumrek iti aanakan ni inana tap nung mayanak manen. Ibagaken ka ti pudno insungbat ni Jesus. Awan ti makastrek iti pagarian ti Dios malaksid nung mayanak iti danom ken iti espiritu. Ti tao ipas ngay na ti tao, ket espiritu ipas ngay na ti espiritu. Di ka mas daw no kunakken ka, masapol ang mayanak kayo manen. Agpuyupoy ti angin iti sadino man akay kayat na. Mangagmo ti awer na, ngem di mo ammo ti pagapuan mo no pagturungan na. Kastama ti mapasamak iti tunggal maysa ang mayanak iti espiritu. Kasano marami daytoy, sinaludsod ni Nicodemo. Kinuna ni Jesus, maysa ka maestro iti Israel ket di mo maawatan daytoy, ibagakken ka ti pudno. Sawen mi tammo mi ket ibagamit ti nakita mi,
ngam diyo patyan ti pamanaknak mi, ibagbagak kada kayo dagiti na indagaan na bambanag, ngam di kayo mamati. Kasano nga ron ti panamati yu kanyak no sa wag dagiti nalangita na bambanag? Katawan ti muli sa dilangit, malaksit na nakitao, abi mabamanipod langit. Kasi ti panaybayog ni Moises iti sinanulag a bronze ijalatang, masapul mo ti panakaybayog tanak ti tao, tapnong biyagag na nayon ti siya sinuman ang mamatikan kwa na. Gapu iti kastaunay a panagayat ti Dios iti lubong, inted na ti bugbugtong anak na, tapno ti siya sinuman ang mamatikan kwa na, saan amatay no di kat agbiag nagnanayon. Ta saan nga imbaon ti Dios tanak na dito'y lubong, tapno kuman na ti lubong, no di kat tapno isalakan na. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Gamuiti ayat ti Diyos iti ted na po Lupa'y nabat ng nagmalinan na panglaw. Lupa'y apo nagmalina dipen. Luman pa'y Diyos nagmalin may sa hataho. Imay tapluwi sa lakan na tayang. Denggan tayo nga rod kakabsat ti mensahe iti kanta.
Thank you, choir. Masapul ko ti bumaba. Tapno makita kayo amin. Dati, problema, manmanulati agimgimong mabilbilang kayo ito'y pius. Itatan talaga masapul ko nga talagang kanayon nga bumaba tapno makita kay amin. Nalpintas na yung problema. Good morning! Ti leksyon tayo ti daytoy nga agsapa kakabsat. Manipo ti John chapter 3 verses 1 to 17. Katawagan ti kaaduan, adu nga scholars nga, ti puso iti ebanghelyo, the heart of the gospel. Part of our text for this Sunday is the most loved memory verse at all time. Sino sa atin siya? Sino kada kayo ti saan nga makikabesa? Saan na makikabesa ti John 3:16? Or sino sa inyo nakaka-memorize ng John 3:16? Pakitaas ngayon kamay kung sino nakaka-memorize sa John 3:16.
Taas ang kamay. Sige nga, ni chairman. Ingatom ti imam kahit. For God so loved the world, but He gave His only Son. But whoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Wow. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him will not perish but have everlasting life. Takas talaunay ti panagayat ti Diyos ito'y lubong, tayentad na tanak na bugbugtong, tapno iti so amin ang mamamatay kan kwa na, sana mapukaw no dikat dabiyag na nayon. Tagalog. Oh, sino? Brother Jun? Dito po. Siyempre, para marinig natin. Good morning. John chapter 3, verse 16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak na ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Wow. Amen. Ni John Steiner, iti composition ng The Passion According to John, nagpintas ti inaramid na nga tono na. Then, alam mo yon? God so loved the world. God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kaya lang, naituloy ko, nagngato. Nangato eh. Napya ko man o hindi ubingak pa'y kabailak titiwan. God so loved the world. Pasat daytoy ti eleksyon daytoy yung agsapa. Ngam sakbay nga inbaga ni Jesus daytoy, siputan tayo man nagitim mo na nga pasat na. Before Jesus declared these well-loved memory verse, let us look at the things that happened before this verse. Chapter 3, verse 1 tells us of Nicodemus going to Jesus at night. Saritaan na ti ipapan ni Nicodemo kani Jesus iti oras ti rabii. So, bakit gabi? At sino ba tong si Nicodemo? Apay rabii, kan sino nga ni Nicodemus? Ni Nicodemus kat may sa a Bible scholar. May sa a Fariseo. A rabbi, a teacher at that. One of the best teachers of Israel during that time. May isa kay iti kasisiriban, kalalaingan, ang maestro iti Israel, iti daydi apanawen. Ngam, sagon kay iti Bible scholars, no matter how intelligent he was, no matter how faithful he was to the Old Testament, it seems that something is missing. Pakiramdam niya, parang may kulang. Tirik na nakit adakurang kenkwana. Kasla kawaw, ay mo yun dahil sa unga kawaw. Kakabsat nga Ilocano, niya tikat na son ti kawaw. Ungaong, anya ti ungaong. Ampaw, walang laman.
there is that sense or feeling of emptiness within him. Parang kulang. Hindi siya mapakali. Bakit kaya ako'y isang tapat na Fariseo, teacher of the law? I know the scriptures from Genesis to Malachi. I know them by mind and by heart. However, why is it that I feel so empty? Apay nga kasla agkurang. Anya da ito yung marigriknak. Kabisadok mo ti Genesis aging ga malakyas. Apay nga kasla adakurang nato'y pusok. And so at night, iti rabii ni Nicodemus napan kan Jesus. And had that wonderful conversation with the master teacher. One of the greatest teachers of Israel went to Jesus, the master teacher, and there felt being so empty, and yet during their conversation, his heart was filled with the love of God. Kabayatan ti panikisarsarita na kan Jesus, dayjay kawaw, yung walang laman, yung parang nasa kawalan siya, or yung walang-wala siya, yung kulang na kulang, na pakiramdam niya ay napuno ng pagmamahal ng Diyos. Pansinin natin kakabsat, no matter how intelligent we are, no matter how well-versed we are with the scriptures, uray no kasano pa'y ti kinasirip tayo, uray no may kabesa tayo pa'y ti Biblia, mandi po Genesis, aging gat Apocalypse, or Genesis Revelation. If Jesus is not actually within us, there will always be that sense of emptiness. There will always be that sense of emptiness. Agkurang dirik na tayo. Daytoy rabii, wano nasipnget nga ipapan ni Nicodemus kan Jesus. Night here is not just an ordinary night. It symbolizes the absence of Jesus in the life of Nicodemus. Because without Jesus, our lives would be in darkness. No awan ni Jesus kada tayo, agbibiyag tayo iti kasipngatan. And this was the state of Nicodemus before he encountered Jesus. Dahito iti kasaad ni Nicodemus sakbay nga na encounter na ni Jesus. Gaputa saan na nga makontain na jay emptiness na. He searched for the Lord. He searched for the Lord. Sinapol na ni Jesus, imasidag ka ni Jesus. Kakabsat, you may have been in church for so many years. Mabalin nga da kayo ito nagtiglesia, iti adun nga tawtawan. Mabalin manipod di kinaubingyo, ginga ita nga natangan kayo, kat adda kayo ito nagtiglesia. No awan at talaga ni Jesus, ito nagtipuso tayo. No awan at talaga ni Jesus, itibiyag tayo. Awan sa sarbi na data. There will always be that sense of emptiness, feeling of emptiness. It's only when we go to Jesus that our hearts will be filled with joy and with love. Nakisarsarita ni Nicodemus kan Jesus. Anya ti masapol ko nga ramiden kuna ni Nicodemus. In being ay Nicodemus shared his life and his feeling of emptiness. In being ay ni Nicodemus ay ito kan Jesus.
Kat ni Jesus kinananakan ni Nicodemus, masapol ang mayanak ka manen. You need to be born again. Kailangan mong ipanganak muli. Nasdaaw ni Nicodemus. Nicodemus was surprised. And so he asked, how can this be? Pwede ba akong pumasok muli sa pinanggalingan ko, pumasok muli sa nanay ko at nang asaganang maiipanganak ko muli? Mabalin ka di nga, sumura ka, kiti anakan ni inak, tapno may anak manen. How I wish mabalin na, no? No, kasi nila ko makadaras. Ni mama ko na naan. Dahil ito nga kabatit na, tapos dahil ito nga katakal ko. Ando na kitang salud-sud. Kasanong yan anak ni pastor ka nagdakkel, nagbatit ka. Kuna na, apay, kasang kadakkelan, hindi na yanak. Ni Jesus nasdaaw. Anya? May saka ang mga bigbig ang maestro ti Israel ngam di mo amo tikat na sa unday toy kuna ni Jesus. If our knowledge of the scripture is not based on the love of God and on the gospel, the good news of Jesus Christ, all our knowledge would be in vain. All our knowledge of the scriptures would be useless. Nuti pa nakamutoy iti nasanto na kasuratan ket saan anay basar iti ayat ti Dios ken iti mensahe ni Kristo dagiti panakamutay iti nasanto na kasuratan awan sir serbina. Only if our knowledge of the scriptures is based on the love of God and on the gospel of Christ. Ket nasawen ti panakamutayo iti nasanto na kasuratan ket na-inspiraran iti ayat ti Dios ken na-inspiraran iti mensahe ni Kristo. Ti sakripisyo ni Kristo iti krus. Santo laeng adda kay papanana. Idi Shakti chairperson iti Board of Ordained Ministry when boom iti Quezon City. May sakay iti requirements kadagiti pastor nga gap-apply tap na ma-orden na anda ket agi submit da iti sermon ken Bible study. Iti manipod iti leksyon wenno text nga kayat da nga o sa aramaten. At dagiti nagi-submit iti sermon ken Bible study nga ti inaramat da ket jedaan natulag. In sermondahan, in surodahan, nagpintas. Nagpintas sa sermon, nagpintas sa Bible study, isulaan ko na kadakurang na. Nasdaaw da digiti kakadwak nga miyembro ti Board of Ordained Ministry, ore da jay na kandidato nga maordena, nasdaaw. Pastoran niya kaditi kurang na, kunada kanya. This sermon is a very good sermon. Well developed. But something is lacking. This may be dito'y Bible study. Where is Christ in this sermon? Where is Christ in this Bible study? Christ was never mentioned in the sermon nor in the Bible study. Kunak, your sermon, your Bible study is a very good Jewish sermon, Jewish Bible study, but not a Christian sermon. Not a Christian Bible study. We should always relate our message to the gospel of Christ. Masapul ma-relate tayo nga kanayon ti mensahe tayo iti ebanghelyo ni Kristo. We must locate Christ in every passage of the Old Testament. For Jesus is the fulfillment of the Old Testament. Gapuna kunak kadagay kandidato nga nagi-submit ti sermon da. Napintas. Ngem sermon para iti Hudyo dagijay, hanga para Kristiyano. Kunak isublik da iti sermon mo kamsat.
pagbalinam daytoy a sermon para kay ti Kristiyano. Binabalik ko tong sermon na to sa'yo kapatid, gawin mo itong sermon para sa mga Kristiyano at hindi lang para sa mga Hudyo. Try to locate Christ in the text. Incorporate the gospel of Jesus in the text. Hindi nagsubli dahil nga sermon, kanagiti Bible studies. Those were excellent sermons, excellent Bible studies. Daytoy tinapadasan ni Nicodemus. From a very prominent and intelligent Bible scholar, Old Testament scholar, he became a silent yet silent silent follower of Jesus. Nasapulan na ni Kristo. Nasapulan na ni Kristo. Kat ko na ni Kristo, masapul mayanak ka manen. Masapul mayanak ka iti danom kan spirito. You must be born of water and spirit. You must be born of water and spirit. Being born of water means being born as a human being, and being born of the Spirit means being born by the Spirit of God. Kahit nasawan masapul at ibiyag mong mabalbaliwan. Masapul tibiyag mong mabalbaliwan. No kastoy ka idi. Dati si kakat gaputa may saka namati. Tirik nam ket superior ka. Nangat-ngato ka ngam dagiti duma. Masapul mo ti may nakamalbaliwan. Masapul nga agpakumbaba ka. If you want to be a follower of Christ, if you want to be born again, learn how to humble yourselves before others. Anya ti kuna dagiti Indians, anya ti greeting dagiti Indians, iti maysa kan maysa. Kay Jim, namaste. Dahito iti ang malipatan ni Kuya Sergio kanya ken. Namaste. I see the divine in you. Makitak ti Dios ken ka. If we see God, if we see Jesus in the face of our neighbor, in the face of our fellow, we would treat him or her the way that we would treat Jesus. Nung makita tayo ti rupa ti Dios, nung makita tayo ti rupa ni Jesus, iti kabsat tayo, iti karuba tayo, kay iti kaabay tayo, kakadwa tayo, katrabaho tayo, itrato tayo, idaakas iti panang trato tayo kumakan ni Jesus. And if we do that, we would be, for sure, declared by Jesus as someone who is born again. For we are living the way of Christ. We're living the way of Christ. Idi ang naawatan ni Nicodemus, ti kay papanan na, ti panakayanak ang mabalbaliwan. Ang masapul nga mapno iso na ti Espiritu Santo, masapul nga ibiyag na nagiti ibagbagati na santo na kasuratan, kanti mensahe ti panakay salakan. Kinuna ni Jesus. Takas talaunay ti panagayat ti Diyos ti lubong, tainted na tanak na bugbugtong, tapno so amin ang mamatikan kwa na sana mapukaw, no di kat dabiyag na kang ngayon. When Nicodemus realized the meaning of being born again, Jesus declared the greatest verse of all. God loves him. And God loves all the people of the world. And that love is great, is shown in his sending his one and only Son, Jesus, died on the cross that we may live. Tapno maisuron na analaing daytoy. Inaramat ng ehemplo,
Jesus used the example of the bronze snake in the book of Exodus. Anya kami daytoy. Idi adigit Israelita ket adda nga adda jelet ang nakalasad da manipod iti panakaadipon iti Ehipto. Adda iti desert. Nareklamo da unay. Kaya iti panagreklamo da, nakapungtot ti Diyos, nangibaon ti Diyos kay iti ulag. Fiery snakes. Apay nga fiery snakes, iti panaka-describe na iti nasantuan na sura da ito'y. Kahit nasawan, dagiti amin na makagat, dagito yung ulag, tiriknada kakasla maururam da. Ti sakit na. Gapuna, ti teksto ko na fiery snake. Kat saan ngagbayag, saan lang ngagbayag, matay da. Now, imawag da ka ni Moses. Moses, anya taramidin mi. Ado kada kami tinatayan. Ado pa'y dagiti umay nga ulag ni, makita mi, umay da kada kami. And Moses consulted God, and God said, make a bronze snake. Ipatakder mo daytay jay tinga. Tapno aming nga makagat no kumita da sa jay, umimbag da. Jesus likened himself to that bronze snake. The bronze snake being lifted up, he compared himself that soon he will be lifted up. Anya kay nasawan, soon may papako siya sa krus. At ang sino mang titingin sa kanya, kung yung mga taong nakagat ng ahas ay tumingin sa bronseng ahas na ito ay gumaling, ang sino mang titingin kay Jesus na nandun nakapako sa krus ay gagaling, hindi lang gagaling, magkakaroon ng buhay. Hindi lang basta buhay, buhay na wala hanggan. Jesus said, in order for you to have life after being born again, you need to look at me. Kailangan mong tumingin sa akin. You need to focus your eyes only on me. Look up to me. For if you look up to me, you will surely live. Kakabsat. No matter how intelligent we are, no matter how famous we are, there will always be that emptiness if Jesus is not in us. If Jesus is not in us. But that can only happen if we are born again. The Spirit is working in us. The Spirit is changing us every day. And that will only happen again if we focus our eyes to Jesus. We focus our eyes to Jesus. Only then can we say that God so loved me so much that He gave His only Son, Jesus Christ, so that if I believe in Him, I will have eternal life. My dear fellow believers of Christ, my dear fellow saved people of God, my dear fellow born-again Christians, let us continue to focus our eyes to Jesus. He who died on the cross, that we may have life. Good morning, and God bless us all. Maawagan dagiti ushers.
sanktuaryo mo, Apo, ited mi ti daton mi, ited mi ken ka, O Dios, daton na panagdayaw. When ipay mi ken ka, daton na napmuan panagyaman. When ipay mi ken ka, daton na napmuan ragsak. Ikararag tayo. At tuyo, Apo, ing kami datag, dagiti daton, dagiti sagot mi ken ka. Pasat day tuyo, Apo, iti parabor ngaglaplapusanan nga ing kaimpaay kada kami. Kat ited mi, mutlaan ken ka, kas pagyaman mi. May ayo ka kadagitoy, benisyon namin kita anak mo nang ipaay kadagitoy. Awatin da kadi pa itad ado parabor kan pamedisyon mo. Tinagan mo Kristo, dayto't kararag mi. Amen. Amen. Agtuloy tayo nakatakder para iti sakramento ti Santa Komunyon. Tiapod da kada kayo. Itangad yo dagiti puspuso yo. Iden tayo ti panagyamon ni ti Apo Diyos tayo. Isut may tutup na imbag kan may parbeng iti kanayon kan sa dinuman ng aramiden, ti panagyaman kan kawapo, ama manakbalin amin, anamarsoy ti langit kan daga. Idi rabi nga nyawat na ti bagina may pay kada kami, nangala ti tinapay, nagyaman ken ka, pinistan na ti tinapay katintad na kay ti dalan na akinana, alain nyo kaninyo, daytoy ti bagik amay daton kada kayo, aramiden nyo daytoy apakalaglagipan kanyak. Kalpasan ti panarabi nangala ti kopa, nagyaman ken ka, inted na kay ti dalan na akinana, uminom kayo amin ti daytoy. Daytoy ti darak iti barotulag, may parukpok kapo kada kayo, ken kayo iti ado, may paay ti panakapakuan ti basol, aramidin nyo daytoy, amasansan, kas pakalaglagipan kanyak. Iparukpok mo ti Espiritu Santo kada kami na tipon-tipon ditoy, ken kadagitoy asagot at tinapay kan arak, aramidam dagitoy kada kami abagi kan dara ti Kristo, tapno ti daytoy alubong agbalin kami abagi ni Kristo, anasubot iti dara na. Babuan ti Espiritu, pakipagkaykaysaan na kami kan Kristo, kaniti tumunggal maysa, kaniti ministeryo ti dayto alubong aging gatiay ni Kristo ti maudi ang panagbaligi, kat makipagrambak kami kan kuana iti nalangitan na padaya. Gapukan Hesu Kristo ang anak mo, kaniti panagtang ti Espiritu Santo, tinasanto na iglesia, kum amin ti dayaw kan gloria, manakabalin na Diyos, itakan tagnanayon. Amen. Titinapay ngayon tayo pisyen, katisot panakairaman tayo, itibagi ni Kristo. Agyaman tayo, tamay kapagpasat tayo, itidara ni Kristo.
Kakabsat, kaslakaman tayo ti Santa Komunyon, umay tayo agparintumeng, kat orayin nyo, dagiti communion stewards nga idanon da kada kayo, ti elemento. Katinton na awat yo, orayin nyo met, iti Q, nga lakaman tayo, wano kanan tayo ti tinapay, ken inumon tayo, ti ubog ti ubas, nga maitad kada kayo. Kalpasan na, isunto iti, to nakapaglakam tayo, orayin nyo mo iti dismissal, magsubli iti tugtugaw kayo. Umay kayo, aglakam tayo, ti bagi kandara ni Kristo. May papaay kada kayo ita, ti bagi kendara ni Kristo. Ni Kristo, adda a presente iti dayta at tinapay ken kopa, baban ti panakabalin ti Espiritu na. Jesus is present in that bread and cup through the power of the Holy Spirit. Jesus now tells you, this is my body broken for you. Eat and remember me. And Jesus now tells you, this is my blood of the new and everlasting covenant, poured out for the forgiveness of your sins. Drink and remember me. Ipagkaloob mo ang iyong pagpapala sa mga anak mong ito, O Ama, silang tumanggap ng tinapay at ng kopa. At sa pagtanggap nila ng iyong katawan at dugo, O Kristo, mapuno nawang ang kanilang puso ng iyong pagmamahal at kadakilaan. May they feel your presence, O Jesus, as you have become spiritually part of their body. Be with them and make your body and blood, Lord, agents of healing. May those who receive the Holy Communion now be healed in your power, in your name. Amen. Go, my dear friends, and continue to live a life that's being healed, a life in Christ. Amen. Pwede na pong pumunta dito yung mga hindi pa po nakakatanggap ng komunyon. Later on, dalhan nyo si Everybody is welcome in the Holy Communion, friends. You don't need to be a Methodist to receive the Holy Communion. Lahat po kayo pwedeng tumanggap ng banal na komunyon. May mga luhuran pa po, pwede kayong lumuhod.
given you today, friends, is the body and blood of Jesus. Jesus said, "This is my body broken for you." Eat and remember me. And Jesus said, "This is my blood poured out for the forgiveness of your sins. Drink and remember me." I-bless mo, O Diyos, sa mga anak mong ito na silang nagsitanggap sa iyong banal na katawan at dugo. At sa pagtanggap nila ng iyong katawan at dugo, O Kristo, patuloy nawa nila maramdaman ang iyong dakilang pagmamahal at presensya sa kanilang buhay. Pagalingin din sila sa lahat anumang sakit na nararamdaman. Gamitin mo ang iyong katawan at dugo, Kristo, na tinanggap nila upang sa ganun ay mapalakas pang kanilang spirito at pananampalataya. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Amen. Hayo kayo mga kapatid at patuloy na taglayin ang kagalingan na nanggagaling sa ating Diyos. Jesus said, "This is my body broken for you. Eat and remember me." And Jesus said, "This is my blood poured out for the forgiveness of your sins. Drink and remember me." Behold, Lord, this family, you have chosen them to serve your people this Sunday. Thank you for your continuing presence and continuing grace upon them. Bless this family now. Continue to listen to their prayers. Touch also Sister Tin, that she may continue to receive healing in your name, O Jesus. Amen. Rise, my dear friends, and continue to receive the blessing that comes from the Lord. Dato'y amin ti kararag ti panagyaman. Agnanay na Diyos, agyaman kami ken kagaputi daytoy na santuan na misteryo. Anangin datunam ti biag magpaay kada kami. Patgam tapno mapan kami ti lubong, babanti panakabalin ti Espiritu. Kasi tedmi ti biag mi kayo sabsabali. Tinagan ni Jesucristo nga pumi. Amen.
kakabsat, kas kantaan tayo ti may katlong estropa iti imno. Dagiti so amin nga addaan iti sakit, kat kayat na ti pay kararagan. Umay kadi ditoy tapno may kararagan ida. Dagiti adda pagyaman da ditoy met. Umay kayo, masidag kay ti Apo, kan idaton nyo, ti biyagyo, kan pagyaman nyo, kan kuana. Kantaan tayo iti may katlong estropa. Tagikwaem amin ko, tiyak maikutan na po, alaem pa'y to'y puso, agpa'y di tatruno, alaem ken kain nag-idatag, agraman pa'y daytoy biyag, agnanayon may pay. Agkararag tayo. Diyos, agubwayan ti amin ang kanaimbag. At tuyo Apo dawata kay paay mo kadi ti panakabalin mo, ito'y adipon mo. Kaniti daytoy agimong ita. Ipaay mo ti panakaagas kayo ti anak mo itaw Apo. Isuda as ipapakumbaba nga masidagkan ka. Nanyaman ka di, o Kristo, dagiti sa gubanit nga adda kadakwada. Nanyaman nung Apo, dagiti sakit nga imapay kadakwada ita. Babaen ti panakabalin mo, tagi ko enda ti panakaagas. Babaen iti parabor kan kaasim. Awaten da kuma, o Kristo, ti panakapaimbag. Cancer, we cancel you in the name of Jesus. Kidney problems, kidney failures, we cancel you in the name of Jesus. Hypertension, high blood, stroke, we cancel you in the mighty name of Jesus. Arthritis, gout, heart failure, we cancel you in the mighty name of Jesus. Iti anyaman pa'y asakit, we cancel you in the name of Jesus. And we claim healing. We claim healing. Thank you, dear Lord, for you are a God who heals. Thank you, dear Father, for you are a God who heals. Come and touch now your people and release your healing mercy. Come, Lord Jesus, come and heal us. Umay ka, O Kristo, katagasan na kami. Umay ka, O Apo, katagikwain na kami. Awatem mo't O Apo, ti pagyaman, dagito yung anak mo ita. Benisyon namida, paraburam ida. Kas iparabaw ko ti imak kadakwada. Awaten da kumapay taglaplapusanan a parabor mo. Awaten da kumapay, O Diyos, ti aglaplapusanan ng ayat mo. Mariknada ko O Apo, ti panakabalbaliw. May they feel newness in life, newness of heart, newness of spirit. And Lord, dawatagkan ka, ipaay mumut ti sumbat kadagiti karkararagda. Sumbata mo Apo ter araraw daken ka. Imatanga mo Apo ti panagluhada. Ipaay mo ka di, ti kaasim ka nakwada. Kastamot O Apo taramidam kadagiti adda iti pagtutugawanda. Kadagiti adda iti online worship itata. Release your blessing, Lord. Release your blessing. Release your protection to them and to us all.
I pray for those who are on their pews right now, be they be standing and sitting. Release your overflowing mercy. Release your overflowing grace. Answer their prayers, Lord. Answer their prayers. Release also your healing power to them. And do the same, Lord. Kadagiti adda iti online service. Dagiti adda anaka, iddaga po iti sakit. Dagiti adda iti pagtanganda, sanda nga makaumay dito yung sanctuarium, gaputa, nakapoy iti bagida, kanti sa lunad da. Release your blessing to them as well. And thank you, dear God, for we know that we have a God who answers our prayers. Agyaman kami agsipod taad, da Diyos mi, at dumdumngag kada kami, ken mangipapaay tisungbat, kay ter araraw, ken daw dawat mi. Agyaman kami. Tinagan mo, Kristo. Amen. Amen. Yagkutalahem apu ken kakasdatun ko alaldaw ken tuy tiyempo kanayon pagdayaw ko aramatem imimak maitunos tayat uray dagitoy sakak agserbi si paparta. Amen. Kakabsat, nagtimag ti Diyos kada tayo, babayan iti himno, karkararag, dinasantuan na kasuratan, ti mensahe, nang runay ti Santa Komunyon. Katitata, ibaw na tayo, kasibaw na tayo, awatan tayo, ti parabor na. Ti parabor ti Dios, ken ti pamendisyon na maipaay ken ka, agraman ti pamilyam, ipay na ken ka ti kapya, ken raguma na yun, ipay na ken ka kapya manayon, ipay na ken ka ti kapya, ken manayon, idalan ken salwa, dan nakatagnanayon, ti parabor ti Dios, ken ti pamendisyon na maipay ken ka, agraman ti pamilyam,
ipay na ken kati kapya ken ragu manayon idalan ken salwa dan nakagnanayon. Tinagan Tama, Tanakan Espiritu Santo. Amen.